شاندشما ویش با تماشا کرده ارجایی ما به یه نایو برنامه ویرو وقته ekranın çarpel medyada ver başmadı. Memari ne برنامه mi برز سعید و روژو نشتوخ و جگرایخ سعید و روژ ده منو برنامه ده پیامهش لوزان سرو o avan بیایش جمهوریت سرو قصه بکره elbette derdi ma Kürdi mare پیامش لوزان و آوانبیایش جمهوریت تنجا آوان کردیش جمهوریت سمید کردنا یعنی چه معنی ما اینان سرو وندره برز سعید و روش از تخمین کنه یو پروبلم تکنیک ورازدی الله تایتا که خیرامه شما سرو میانه خیلی بی بله شما تو جواش بو چمان سرو Belki temaşa kardı erceği segişmazani yani sesler cevabır Hunzar nosi vistiriye'di Lozan'dı be name piyameşi Lozan benatı Türkiye o devletani Rojavan eku harbi dünya o yoğun kazanç kerdi ise İngiltere, Fransa, İtalya o tay devletan binandı yo piyameş vrazia Goreni piyameşi hükümeti Ankara yani Fermi yani milletandı ama nas kerden ama kabul kerden elbet mare na piyameş semedi Kurdana yani o çi ma'na o mühim ma ayseru vindiri yani segi şmazani peroyi no piyameşti kat Kurd nişka yav hak destfini kat Kurd itaname temsil kerden be kayan be fetbazi işte mavaj idare kerden onu devleta Türkiye se İsmet İnönü Rıza Nur'u binan Kurd itadı name temsil kerden بله از زاف قسمه کری از قانون تکک سعید سگم و ما ایتنو برنامه ده پیامش لوزان سمید کردن یعنی چه معنی آوان کردیش جمهوریت سمید کردن چه معنی مواج کاراکتری جمهوریت چیو سنیو جمهوریت تو نو جمهوریت و کرد اتحاده کامجاده inan sarı la verici az vazın ama hatta Lozan sebebi ma beklim ki ay servindiriz yani Segi Muhammed Zani Hunzar nosi des heşti yani Mondros mütarekesi ama imza kerden o Türkiye o yani İmparatorya Osmaniye binkot no harbde İngiltere, Fransa o devleti itiraf vaten tabii serkavti Almanya, İmparatorya Osmanlı bin koti Rusancı caver ko hapratepiya antibi semediko Rusya'da Bolşevik Hanzar nosi desottu ko hapratepiya ant o göre tarihi resmi tarihi fermi Mustafa Kemal Hanzar nosi deseşti Destnoy Gulandı, işte şu Samsun ucara dest be rızgar kerdişi, halles kerdişi Türkiye kerdi o cevap biz Cumhuriyet narı. Gelo tevaz eşkine bir kelmki hatta vestilet sebi mar bahsine yibiki. Bir guman vaktu ki verico yani veri peymana پیامه‌ای لوزانی وره پیمان لوزانی باسا پیمان لوزانی bu سره جمهوریتی Türkiye bu lazım o asya خود ما سره سرا هزار نوسیرا بگیری نکشت و سبب pozisyonu Kürdan durumu Kürdan روشا Kürdan بیرو فهم کردش lazım o ki vere jo bizani ki Kürdan seker روشا siyasi dünya çibi seni maame Lozan rasay vere Lozan çibi ay çerçevede ki bine kısebi ki az bavarkana mesela hina zelal bu sere
سسرا ویستنده یعنی ماشین واجی سری هزار و نوسیده کرنا رای یون جمعیت خوی مدرنی ما واجی رخصتنی خوی مدرنی وراشتی سری سرا هزار و نوسیده رخصتن و یون و کبرازیاو جمعیت عزم قوی کردستان یعنی جمعیت اراده و بقوت کردستان انا صار یو جمعیت برازیل و هزار و نوسیده به سروکاتی فکری افندی دیاربکر باشو تماشا کرده و خیشین واجی که اینو جمعیت کره را بجه یعنی ما سنی بزن انا صار یو جمعیت سو شنا کلمه در واجه که کتاب کردیزاده احمد رامزی میر بدرخان که میان وشانخانه وشان اجتهاد عبدالله جودتی ده به محلاس لطفی چاپ بیه یعنی ما کرازان لطفی کردیزاده احمد رامز و عبدالله جودتی سبب دا شناسنایش وشان اجتهاد هر وقت کتاب چاپ کرده کتابی که حتی اگم چاپ بی آی کتابی داین شناسنایش وقت کتاب امیر بدرخان به نامه به امیر بدرخانی آمه نوشتش دونو شناسنایش و وانو که وانو محلاس لطفی کتاب کردیزاده احمد رامزی لجهی میر بدرخان دونو شناسنایش چو وقت چاپ بیه کتاب 1908 یعنی 106 سری وری ایرو کتاب چاپیه قاپایا کتاب دوانو که کردیزاده احمد رامز محصولات نا کتابه گلیرو که نا کتاب را بیرو کاند جمعیت وینا زخم کردستان yani به ترکیب کردستان güçlü irade cemiyeti. Evet. Cemiyet azmi kaviye Kürdistan. Evet. Ma ay ibare kitaba Ahmed Ramizi ser faham kani ki hatta 1908 Cemiyet azmi kavi Kürdistani faaliyet کرد. Ana kitaba Mir Bedirxaniya Kürdizade Ahmed Ramizi çap کرده. Na kitab zi گلیری آی بخش جمعیت عزم قوی کردستان کرده کردیزاده احمد رامز یو کسو که اکتیف فعالیت نه جمعیتی ده جاگروتو خبات کرده و سرکش نه جمعیتیو آی سمدرا ماشین واجی که ریخستنو یون جمعیتو یون که کردان وراشتو جمعیت عزم قوی کردستانی گوره زانایشه اما ایرو Bəli. Elbette o cemiyet İstanbul'da mı avan kerdin? Yani cemiyet mane zani Kur'an'a amoronayış Kori vani Diyarbakır'da ronav Cerapeşi cemiyet İstanbul le ay vaktu ki na kitabı çap biya Kurdizade Ahmed Ramiz İstanbul. Kura o sere 1900 belki seba ronayış cemiyeti şu İstanbul'a sürgün biyo Mısır. 1904 Seba vendiş şiyo İstanbul'a sürgün Mısır kâdu. Meşrutiyet ki ilan be Mısır'a afu veje ay vakt agira o Kurdizade Ahmed Ramiz. No sebebra mümkünü cemiyet Diyarbakır dizi virazyo. Mümkünü cemiyet Avca dizi virazyo. Çünkü mazani ki Kurdizade Ahmed Ramiz وقتی که دیاربکر و سبا ولا کردش یو بلاوکا ورا استبداد عبدالحمیدی دیاربکر ده آمو گروتش هتی پولیسا آی مازانی که فعالیت دیاربکر را دست بده کردم آی اوجد 1908 که مشروطیت ایران به مشروطیت را پی جمعیت ددن کردن جمعیت تعاون و ترقی کردن جمعیت تعاون و ترقی پینیا سرا 1908 ده İstanbul de Roniyav Serokin Cemiyeti Seyyid Abdülkadir Laje Şeyh Ubeydullah Nehriyo Şeyh Ubeydullah
شمازان سر 1980 سروکی یو سراودرنایشی کردان به سید عبدالقادر لاجه ماواجه او بخوزی حرکتی میانده جاگروت به حرکتی را پی آمی سرگون کردش سوا مکه سرگون بی جرا پی عفو وجه آگیره 1908 که مشروطیت اعلان به اعلان بیایش مشروطیت را پی اینو جمعیت برازیا معاونیانه که کردی زاده احمد رامز بخوزی او صوبی روشنبیر و سیاست مداری کردن ای وقتی زافی اینا جمعیت تعاون و ترکی کردن میانده جا خو گروتو اینی جمعیت نامه به روزنامه تعاون و ترکی کردن یو روزنامه و اینو روزنامه نو هماری چاپ بی جرا پی دستلاتداره مواجه اتحاد ترکی که سرکشه مشروطیتی کرده حتی دستلاتداره حکمداران اتحاد ترکی دا جمعیت زی آمه گروتش و وشانه ولا کردش روزنامه تعاون ترکی کردن زیامه گروتش اینو نام برده یو فعالیت و ضعف مهم و مواجه جمعیتی کرده استانبول به نامه مکتب مشروطیتی و مکتب کردی آبیانو نو مکتب کردی ده خلیل خیالی کردی زاده احمد رامز عبدالرحمن بدرخان معاونین ای کسی و شخصیتی گراگری کردن نی جمعیتی ده درس داو و نی جمعیت نی مکتبی ده درس داو و واشتو که ای کردی گره کردانه که استانبول ده ای وقت به کردی نو مکتب ده درس بده وقتو که جمعیت آمه گروتش فعالیت جمعیتی زی پیرو وندارنای و جرا پی تزانه داربا که مواجه دولت عثمانی شر بالقانان ده گروت زاف ملت بالقانان دولت عثمانی را آبریای 1910 دستو هیره انا یو داربا گران بی و دولت عثمانی گوره وری بنینا ضعیف کرده اینی شرطا میان ده کردن یونا جمعیت براش اینو جمعیت چه بیم؟ جمعیت هیوی طلبان کردان به سر 1900 دیست جمعیت برازیا و اینو جمعیت وندوق کردان طلبه کردانی که استانبول دو ونده آوا انوورسیته ده مواجه و مکتبان استانبول دو ونده انوورسیته هنده حتی اینا نا آمه برونایش نی جمعیتی به نامه روژی کرد و کووار نشر کرد نا روژی کرد چهر هماری چاپی چهر هماران پی دستلاتداره اتحاد ترکی فعالیت نی جمعیتی زی وندارنا زاف اندامی نی جمعیتی اونیا که طلبه کردن که استانبول ده وانیانم جوانی کردن که استانبول ده زاف کسی در و دور نی جمعیتی پیسر بی نو جمعیت زی ورنی ده میان نی جمعیتی ده سرکشه نی جمعیتی قچکی که جمیل پاشای دیاربکر اکرم قدری قاسمینی اوجاد بی مندر سلیم بگ و محمد میری و حمزه مکسی اون یعنی اپی وندوغی کردانی که چاق استانبول ده وندنی این پیرو اندام آزای نی جمعیتی بی بنی شمسیانی جمعیتی ده خبات کردنی روژی کرد چهر هماری اپی حتی اقتداری آمه وندارنایش وشانی روژی کرد ترا پی هتاوی کرد آمه چاپ کردش هتاوی کردزی همارا دستنه ما دستسا دست هماری آمه چاپ کردش حتی جمعیتی هیوی طلبه کردان اجرا پی جوغا همارا دستن راشتی دست پی کردش شر یونی دنیای شر یونی دنیا که شر عمومی دنیا که دست پیدا کرد همه فعالیت جمعیت استانبول ده میان مواجه امپراتوریا عثمانی ده جمعیت کردن که فعالیت اینا بینی ورازیای به خبات اینا بینی
خورا ویشیز نبی خباتا اینا پیرو آمه وندارنایش سفربرlik ilan bi ni Ciwanê Kurdan kadroyê Kurdan pêro rakedî cephê şerî enu cephê şerî İttihat Terakî bi müttefikiye Almanya Cemaat-i Osmanî Devleta İmparatoriya Osmanî sewkê şerî ke ant miyanê şerî nû şer çar serî dewam ke çar serî ra pêkî şer ki peynî bide amê Devleta Osmanî bixwazê mava ji İmparatoriya Osmanî bixwazê İmparatoriya Almana zê inna şer vinîke Devleta Osmanî hetê devletan de hevpeymanana devleteke müttefikî û İngilîzî, Fransız, Rusya enî devletana amê parça kerdiş. Parça biyayşê Devleta Osmanî peyniya şerê de ne. Nême şerê de xura planê parça kerdiş û parkerdişê İmparatoriya Osmanî amê bi ronayîş. Enu plan tarîx de bi namê peymana Sykes-Picot yani şinasnayîş cira pey jî wextu ku ma bala xwe bide zaf peymanê cêra pey amê viraştiş asıl bingehê a peymana Sykes-Picot'a ki erdê Osmanî xwe miyan de devletanê müttefikan xwe miyan de park kerde. Xwe miyan de park kerde ay peymanê bî. Coğrafya Kurdistanê zê înî miyan de bî. Her bu yewin ki qediya hîrisê aşma desa 1908 peymana Mondros Brazya na peyman ra pey İstanbul o zaf erdê İmparatoriya Osmanî paytextê İmparatoriya Osmanî zî ku destê devletan de müttefika yani hev peymana ki sergey îna İngiltere kaş kendini onun haberde sara 1910 Rusya'da şoreşi Bolşevigan çebi, İnkılabı Bolşevigan çebi Vrazya eno inkılabı Bolşevigan xwe peymana Sykes-Picot'a kaş kerd. Ona peymana Sykes-Picot'ı şoreşi Oktober ki vajeno şoreşi Bolşevikan'a pey teşhir bi dünya zana ki na yew peymana ona sare nesta o lemktiki Vrazya'ya ena peyman erdê coğrafya Osmanî parkerde şaheser û Vrazya 1910 pey Kurdan zî dest bideke cemiyetanê xwe rêxistanê xwe modernan newera Vrazya ay cemiyeteke verê şerê yewin Vrazyayê bî yew bi yew mavaj hem ay cemiyetî de je hem zî cemiyetê newera roniyayê. Eno dewre de mavajê ay Urgut û cemekê hetê cemiyetek hetê Kurdana amê ronayîş viraştiş înana cemiyet û yewin partiya yewin Partiya Radikala Gelvanê Partiya Radikal Avam fikrasî bi vatê ay wextê Osmanî yani manayê Partiya Radikala Gel serokê na partî rojname van wayrê rojnameyê serbestî Mevlanzade Rifat bi serokû didin pî Celadet Kamuran Süleyman Bedirxan Mihemed Emin Bedirxan bi ena partî ki Vrazya nizdî yew aşmina pey Seyyid Abdülkadir Efendi û Embazê Cemiyet-i Talî Kurdistanê Vrazyanî Cemiyet-i Talî Kurdistanê ki wextu Vrazyan û Seyyid Abdülkadir bixwe serdan û Partiya Radikal Avam û ay Kurdekê Partiya Hurriyet û İtilaf miyan de înan rêzê têkilî ranan û pêro piya vano xura ma parça ma kemî lazım û mayo ca de xebat bike ma qewetê xwe bike yew û Emin Alî Bedirxan û Mewlanzade jî miyan de Cemiyet-i Talî Kurdistanê Vrazyan û ma eşkenê vajê ki 1900 peyniya 1910 ra heta nêmê 1920 heta Cemiyet-i Talî Kurdistanê parça ben û Kurdî ay xevatê ay wext bî binê şemsiya Cemiyet-i Talî Kurdistanê Vrazya yani eno dewre de hîrê rojnameyê çap bî
روزنامه کووارا جین مجموعه جین روزنامه سربستی مجموعه کردستانی اینی پیرو گریدای جمعیت تعلیق کردستانی آمی نشر کردش و aynı وقت اینا کمک جمعیت تعلیق کردستانی براشتی جمعیت تعلیق را تبرجی صوبی پارتی نوی پارتی سی پارتی ملت فقراسی پارتیا ملت فرقاسی وانی که پارتیا ملت کردان بله ایو پارتی برازنه پارتیا کردان دموکراتان نوایو پارتیا لگال برازیانا اینو دورد نورا کرد نشری معرف جمعیتی و کرد هیوی طلبه هیوی جمعیتی کرد قادنلاری تعالی جمعیتی یعنی جمعیتی تعالی جنیان دی کردان جمعیتی هیوی جمعیتی نشر معرف نورا فعالیت کنیم نی جمعیتی معنا پروگرامی اینا نظامنامه اینا فعالیتی کتری کردن سروبی فقط جمعیت aynı وقت سبا کردن تطبیق کردش چی واشتنیم پرنسیبی ویلسونی واشتیم نا چرچوباده فعالیت خود دوام کردیم حتی هزار و نیسان حزیران 1920 کوواراجین هیر سوهیر هماری ما دستی روزنامه کردستان مجموعه کردستانی نویس هماری استی ما دستی سربستیا مولانزاده رفات که اینی دوره اینی همه هیری ارگانی روزنامه و کوواری مجموعه بگریدای جمعیت تعلیق کردستانی آمی ولا کردش سربستی نزدی حوصه و حوتای هماری چاپی لابله نشریات سربستی 1908 دست بده کرده دوره و پیین سربستی 1908 را پی سربستی سه ارگان جمعیت تعلیق کردستانی ارگانیک جمعیت تعلیق کردستانی همو چاپ کردش روزنامه سربستی اونو دورده ما چرا یعنی زانی که 1908 را پیس ارگانی جمعیت تعلیق کرد اما چاپ کرد سربستی سمده که سربستی یعنی هنا زابس یا روزنامه و لیبرال یا روزنامه و که بنه یعنی دموکراسی وازن و سربستی وازن و میانو دولت عثمانی ده یعنی یانو زانایش سه یا روزنامه کردن یعنی نو زانایش نزاف معنی سنی زانه یو مولانزاده رفات کتاب خویا مواجه Türkiye İnkılabı'nın iç yüzü. Ev kitab 1920 velakada ay kitaba kudu vanu kuramanu ez kıyade cemiyeta taaliya Kurdistan mücadele. Yok kıyade cemiyetu. Yani endami merkeziyu. Mağazay merkeziyu. Dedin yo nuşte Abdurrahim Rahmi Hakkari astu. Abdurrahim Rahmi Hakkari makala serbesتی de çapiya na makala خود سرنوشته makala کرد و کردستان و na makala de vano که vano روزنامه yani ونگ به آزای و شوبه جمعیت تعلیق کردستانی دانم vano روزنامه سربستی مجموعه جین مجموعه کردستان vano اینی همه هیری مال کردانه وان مال کردانه به دقت بوانه تعقیب بکی ولا بکی آبونه ببه بروشه حق اینام باشاوی مرکزی جمعیت تعلیق کردستان یعنی انارا زاف اشکرا دیارو که سربستی نو دوره ده ارگان جمعیت تعلیق کردستانی سی ارگان جمعیت تعلیق کردستانی وظیفه خوان اونجا و نو دوره ده جیگری yani جیگروتوغ ادیتور سربستی لاجه امین علی بدرخان جلالت بدرخان تونیان مواج کاموران برای کنجک نوش کنجک است تو مواج سربستی دنوشتن
Abdurrahman Rahmi Hakkari Kuncike astu. Yani kadroyu Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı zafi inanı devrede serbesti de nüseni o serbesti nüstey zaf nüstey Kurdu Kürdistan'ı serbesti mesela Kurdan serbesti enu sebebra eni pero ispat kene ki serbesti zemiyan de eni heme iri neşriyati organı cemiyeti ve acil nizdi cemiyeti ve çünkü vayre'nin neşriyatı mavacı serbesti Mevlazade Rıfat vetini Kürdistan Muhammed Mihri endamı aktif cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı mavacı Hamza-i Mukursi o cera pey mavacı Umara Vistina peki Memduh Selim beno vayre kovara Kürdistan mecmua jin yani vurdizi azay aktif cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı no sebebra cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı bir giredai yani ini heme hiri rojnamo kovare ki ma basinan ke bir giredai cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı amey vela kardeş. No naberde mavajı devleti girdi faaliyetu ki kene yani seba parkardeşe arde İmparatoriya Osmani yani devleti ki şardı serkoti civin seru civin biraz yani mavajı no naberde konferansı Paris'i konferansı sulhi Paris'i biraz yani konferansı sulhi Paris'i de Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı karar geno ki Şerif Paşa ile Said Paşa ve Asya Kurdi Süleymani o elçi vakti İmparatoriya Osmani ve İsviçre'de. Vazen ki Şerif Paşa bu temsilci Kurda mavacı konferansı sulh Paris'i de Kurdan temsil biku no seru Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı çend ray peser beni karar gene karar cemiyeti Şerif Paşa beno temsilci Kurdan beno nuneri Kurdan o Şerif Paşa na çerçevede mavacı xavati kanu yo metin wisoni rede yo pe vineni در حق کرد و کردستانی دی یو متن یو ممراندوم وانی پیشکشی وی سونی کنو روشیا کردان چیه حال کردان چیو کردی چوازنی کردستان کورای و جغرافیا کردستانی چیه آی وقت پروبلم کرد و ارمنیان بینی نو پروبلم چیو نو پروبلم سنی حال بنو زوان کردان تاریخ کردان کلمه در نمت نیده همه چی ارزی ویسونی کنو رئیس جمهوری امریکا انو متنو که ماوی شریف پاشای دا کنفرانسی نو متن ماوی کووارا کردستان ده serbesti de o jinde ümmetin kısım be kısım yeni vela kardeş. Yani tabi onun haberde Enzaru Noseu Viste'de konferansta enu faaliyeti cemiyeti benu aynı vakit Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı zaf temsilci devletane Avrupa'yı peymani şerri mavacı İngiltere o ambazı ina hep peymani ina nuneran di ina reyde Rusya reyde İstanbul'da çendik ray pevineni ziyareti ina kene bahsi Kurdan kene bahsi mesela Kürdistan'ı kene hakuk pe Kurdan kene velhasili no devrede Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı hatta Nisan Haziran 1920'de faaliyeti hukanu non haberde Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı Kürdistan'da nevis habi şubu rehistin kanu. Yani nezdi yav saru nemde nevis şube Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'da abiyeni o Kürdistan'da xabatak kanu. Yani todi zaf mavajı raknab Cemiyeti Ta'liq Kürdistan'ı o mavajı kadroyu ina merkezi İstanbul'u geriyan vanışma İstanbul'da cemiyet viraş
fakat Kurdistan dış ma faaliyet neke vaktu ma balak bide ma onyanik ma benanik yo vaktu kilimde Cemiyeti Tali Kurdistan'ı Eyru yo rexsini Kurdan yo partiya Kurdan Vraziyana yo saru nemde nişena nevis şubeyan ve Kurdistan'da ay vakt şartan da ay vakti göre nevis şube Cemiyet Tali Kurdistan'ı abi enoze navnan ku Cemiyet Tali Kurdistan'ı be avay aktif karkado xabitiyo la beli tenen göre mesela netevi mesela millatan tenen be xabitiyacı şitur ne benun hat tişini vaje İstanbul'da bir merkezi cemiyeti kamane bir lazım merkez bu huzi Kurdistan bu beguman Kurdistan'da bibini hinarında hina başmı fakat şartı ay vaktizi mazani ki İstanbul payitaht İmparatoriya Osmani ve sey metropole ay vakti ve gelek Ravşenbiri mavaje Osmani evcad bi zaf Ravşenbiri milletten de miyane Osmani evcad bi evcad despeker labeli na xabata Cemiyeti Tali Kurdistani veşi devam neke Cemiyet hınza vist 1920 parça bi خورا ما وقت کونیانه بله یه دقیقه yani gelo yani ma eşkini tespit bir kere ma dest belge esti ki kam desno şube desno laqi cemiyet kam bajarandı bir itakanya be yani serokini komelan anjiçan ennameni komelan yani yeni tespitlerden geliyor. Bale neka yew desu no şube makura razani desu no şube esi kova mecmuajin kovarajin umara hirisu hirinde yew nuşte esto benabe imza nuşte sernuşte ey serlevhe vano ke Kürdistan Taali Cemiyeti şubeleri neden set edildi? Yani Şiri şube Cemiyeti Taali Kürdistan'ı geriye ame grottiş. Evet. Ama o cara zane ki belen vano desu no şube Cemiyeti Kürdistan'ı Taali çiri ame grottiş. Desu no şube. Diyaro ki ay kesi ku no agadari da merkezi cemiyeti ra yevu o desu no şube mazan esti. Ha eni şube yev bi yev çuak ameronayş agahi enizi zafina madde esti vaktuk ma balak bide rojna ko mecmua Kurdistani ma balak bide mecmua jin ma balak bide rojname serbesti Mevlanzade Rıfat evcadı zaf ray zaf şube ki ame akardiş ilanı avyayişi ina amodayış. Ez bixojin nika rudavde hotel ray nusena nika miyo reze nustiş dest bideke Cemiyeti Tali Kürdistan'ı o şube Evet. Nuşto yavun veja eni nuşteyra pey yani o da yo bu yo şube ki der hakkı inandı agahiya maasta ma yo biyo basini şuvan kane eno aşkara neviz şubesi ha eno naberde mavaje Kurdi hem konferansı sulh Paris'ide mavaje Erapey yani çarçuva konferansı sulh Paris'i aslında çarçuva peymana sevr hazır geldi. Peymana sevr ki bir peymana sevrdi ihtimali vraştişi yok Kürdistan'ı o vraştişi yok Ermenistan'ı ame meydan. Peymana sevr gelek madde abini madde ki basi vraştişi Kürdistan'ı o vraştişi yok devleta Ermenistan'ı anuzvan eno madde şeştü dedi şeştü hiri o şeştü çerdi. Madde şeştü dedin de mesela az bu ana Osmanlı Türkiye'yi müberdeste
Madde 6 dedim, bunu anlaşmanın uygulamaya başlamasından bir süre sonra Kürtler Doğu Anadolu'da bağımsız bir kuruluş meydana getirmek isterlerse, yani bunu tatbik kardeşi anlaşmara pey yo müddet tatbik kardeşi anlaşmara pey peymana mı بله evet, bunu yo müddet ayra pey Kürdi ki yani Doğu Anadolu yani Şarkı Devlet-i Osmani desti bağımsız bir kuruluş meydana getirmek isterlerse ve onların bu istekleri Cemiyeti Akvam tarafından kabul edilip Osmanlılara tavsiye edilirse Osmanlılar bu tavsiye yerine getireceklerdir. Mavaji aşkara labeli mavaji avtadı çiyuk marahne biki te oynayani hazak zincirleme yo tamlama yo şart ra giredav. Eğer Kürtler isterlerse, eğer Kürdi boğazı, eğer mazi ini peşkeşi cemiyeti akvam bikari, eğer cemiyeti akvam münasip veynu peşkeşi Osmaniye biku, Osmaniye kabul biki o devleta Kürdistaniye statu Kürdani Braziyanu. Ena tabi her çıkas ena peymana sevr visti tabak hanzar nosev desti tabak hanzar nosev visti dedi. Ame imza kardeş. Na peymandı ihtimali devleti ka Kürdistan'ı veja meydan. Yani sinor tamamı diyar ne mozi ihtimali ne çerçeve Kürdistan'ı Osmani'de. Yo statüya Kürdan, statüya Kürdistan'ı ay ihtimal veja orta. Labeli eno vaktuk ma durum de Kürdan yani hali Kürdan yani vaktu peymana sevri bana yani maonen Kürdistan Tali Cemiyeti parça biyo. Dışağı biyo. Yo kısım çiri dışağı bi no haberde Seyyid Abdülkadir Seruki Cemiyeti Tali Kürdistan'ı در حق Kürdistan'ı da aynı vakt Seruki reis çibi yani mavacı Danıştay'a iru yani mahkeme berza Osmaniye ay vakti be İstanbul'da. Kamuoyu mavaj rojname ay vakti kadro siyasi ay vakti. Evane eğer Seyyid Abdülkadir vazanu Osmani parça bu ay vaktinden var terukate Danıştay caverdu yani yazı ve en beş daxuyaniye en batey çi doraşni ona ve yo münakaşa dest bedekenu Seyyid Abdülkadir zivanu ki ma nevatu ma Osmani devlete Osmani ma parça bikari ma vazani Kürdistan ile yo otonomi bu. Ay seru Cemiyeti Tali Kürdistan'ı kadroya merkezi cemiyeti pekkanum çünkü cemiyet çarçöve vatuk cemiyet birazca çarçöve prensibani visanide mafi mavacı hakkı tayin kerdişi kaderi milleta Kürt esas grubu. En o zibbe guman devlet biyayişi Kürdan be. Hedef devlet biyayişi Kürdan be. Labeli vaktuk in da vate Seyyid Abdülkadir'i ame meydan Kori endaman merkezi cemiyeti itiraz ke red ke cemiyetlere abriyay biname teşkilati içtimai Kürt diyor cemiyetu neve biraz cemiyeti teşkilati içtimai Kürdan no cemiyet serkeşe ne hareketi Mehmet Emin Bedirxani Laje Mir Bedirxani kerdi. Beguman Key Cemil Paşa Emir Ali niyo o? Mehmet Emin Bedirxan. Ay Ali name niyo ne ki Aliyo. Ay Ali Bilind. Yani seni vani Ali Osmani. Yani ay Ali mana hürmet saygıdı. Yani bers Bilind ay manada vajen. Ne ki alakayı name niyo. Ali niyo. Mehmet Emin'o nameyi. Beli. Ay çerçevede cemiyet ki parça beno tam vakti parça biyayişi ne cemiyetidir mavacı peymana sevri biraz yana
problem tiyade Kurdî eger saha de qewet be yew bin bigîre pêgirote be şênê seba tetbîk kerdişê peymana sewr zixtan mavajê dewletan de hep peymanan ser bike. Zixtan devletê sey İngiltere, Fransa, İtalya on bazı inan ser bike. Çünkü devleta Osmanî parça biya mavajê devletê Balkanî Iraq qerfiyayê Erebî pêro Iraq qerfiyayê sed komey Müslümana komo gird Kurdî mendî miyanê çîdî. Çünkü tewnenê Erebî ay müddeti miyan devleta Osmanî ra peyder pey qerfiyayê. Peki Sevrdi yani o problem çino tu bahs nekerdin. Sevrdi kamca Kurdistan o kamca Ermenistan o akerdin yo. No yo problem niyo. Bele no problem o mado şeş tu çer da vaktu bahsi Ermenistan'ı kanu vini van Erzurum, Bitlis, Trabzon illerinin bulunduğu alanda Van, Erzurum, Bitlis evet. Bulunduğu alanlar ilerin bulunduğu alanda bir Ermenistan devleti kurulacak. Sınırlarının tayini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hakemliğinden bırakılacaktır. Ama hani hemen hiri vilayeti ki kısmı Ermeni tedavisi ama veşane ino Kurdu. Hani vilayeti yani Ermenistan'ı naviti. Ayrıca teber mavacı yani Kurdistan-ı Osmani yani çünkü Kurdistan ay vakt dı parça yok parça yok kısmı bine hükmü İran'ıydı be devleta İran'ıydı be mavacı o kısmı bine hükmü devleta Osman'ıydı be yani Eyru Kurdistan-ı Suriye Başur Bakur Peru bine hükmü devleta Osman'ıydı be yani vaktuk madde şeysi çağrıya oynanı diyar benu evcadı probleme sukhura yo problemzi vaktuk Şerif Paşa konferansı sulh Paris ile eni faaliyetten devam kanu nabeni Kurdan ve Ermeniyan dizi münakaşe ku gur benu yani evcadı devleti Avrupa'yı kani nabeni Kurdan Şerif Paşa nuneri Ermeniya mabaz temsilci Ermeniya yani peyet ev peymanı biraz yani na peymanı xumyandı vane ki madu ona mesela hal bikeri madu ona mesela xumyandı hal bikeri na çerçevede evcadı Şerif Paşa ne vazanu ki mesela Ermenistan'ı verniya Kurdan'ı bu çi anjena mesela bu problem evcadı ay çiğce benim fakat mavaj sevirdi ana anlaşma bir ana peymanı viraziye ihtimali viraştişi Kurdistan'ı be labeli Kurdi buku hadire nebi hazır nebi yani sahada meydanda Kurdi vayri yok kuvvetli pegrote bibini yevbiyaya bibini Kurdan şenayne zor bido ay devletane ki mavajı imza eşti bine peymana mavajı sevir eşkane şenani vajı ki ma vazani ena peymanı tatbik bibu o Kurdi variyo statü bibi. Sebep Kurdi parça bi o yo biyaye nebi nişina peymana seviri zor bide peymana seviri tatbik bibu. Hatta bina ne ki Kurdan tepki nişane da hareketi koşgiri peyniyan imza kardeşine peymandı veja orta yani sevra pey yani va eğer ki dünya yani ena peyman biya lazım hükümeti Ankara Mustafa Kemal ve bazı eyravak lazım o şuma eni teşvik tatbik biki der hakkı tatbik kardeşi peymana sevirdi fikri şuma çiyo marivaji name be aşirane Dersimi o mıntıka Sivasi yo telgraf rayka Mustafa Kemal'leri şuma fikri khumari vaji abu göre yani lazım o göre na peymanı Sivas'la na heti Kurdistan berorona iş. Şuma ana mesela rivan içi. Vaktu kırred ke Mustafa Kemal o bazani ey kuay milli khora koçgiri de hareketi kurna dest bideke.
yani hareketi Kurdan koşkiri dest bideke fakat ser nekoy. Kurdistan'da Kurdan hema hareketi xwe baş teşkilatı xwe nevraş bir o parça bibi vate ina armanca ina yew nebi peymana seva Kurdan tatbik nebi. Labeli ne tane seva Kurdan tatbik nebi. Mesela Türkiye vera na peymanı faaliyet navutini Türkan vak inana İngiliz, Fransız ve bazı inana çiyo kışma vazani Kurdan raydı biki make. Bama biki Kurdan afek varade. Türkan Bolşevikan raydı peyman viraş. Türkan peyderpey İngilizan raydı peyman viraş. Kura sevr bixu aynen ki na peymanı hadernay bi mavaji in bixuzi kumyandı problemi inabi. Mesela İngiltere ve Fransa, İtalya mesela parkerdişi Arde Osmani Rojlata navinde tam seyci nevi. Ve navbeni ina problem bini, nakoki bini. Eni nakoki ina mavajeni problemu teşkale ina ze vaktu kameyser o mavaji Mustafa Kemal ki Kongre Erzurum'u pey Sivas'ı kongre biraz o beyanname diyar ke o kısmı ki Kürdize xapenay anti hati xur. Nira pey ide şartı tatbik kardeşi peymana sevri nemen. Yani peymana sevri seki Kemal İstifani yani mavacı tarih o resmi Türkan vanu mana peymana parça parça ke mane verda. Tatbik bu. Mesela ay niye? Ay derece dedina derece hirinde. Yok Kürdi hazır nebi. Yani tatbik kardeşi peymanı dedi devleti müttefiki ki ne peymanı hadernay bi problemi ina xumyandı. Problemi ina bini eni problemi vaktu ma belge İngiliz ve Fransız rana oynayani eni problemi avay aşkara diyar beni. No sebebra peymana sevr tatbik nebi جرا پی خباتی کن 90 دست کرد نه خبات 1900 پاییز 1922 دست بده کرد اینو پیواجوی پیمانا لوزانده یو سر میانده مناقشه بی گنگشی بی شیعش بی آمیش بی اینو نابرده سبه بله ترای چی را پرسی بله کشتاید مانستا yani mazani yani binbaşı Noel vazife dari anjı temsilkar İngiltere be Celadet Bedir Hanım Kadri Cemil Paşa yani Kürdistan yani Malatya Antep Ucavandı yok hebat kenu yani Armacı ne hebat çiya fonksiyonu Noel çiyo vazife Noel çiyo deraktızı bekim ki vazina gata. Neka ay galat şrova bana Noel aslında vakti konferansı Paris'te karar geriyanu problem nabeyni Ermeniyanu Kürdan'da münakaşa dest bidekenu Ermeni dava kori vilayetani Kürdistan'ı ken. Mesela Mava yani Kamini vilayeti Van, Erzurum, Bitlis Mavacı ena peymana sevirdi ama Ermeniyan gora hatta Diyarbakır'zi Mavacı Harpet zemiyan, Muş zemiyan hatta Diyarbakır eni cevap pero Ermenistan kabul kerdini vatenu arde Ermeniyanu lazım ana arde seriyor Ermenistan biraz yok. Fakat Kürdan na fikri Armenya na iddiayı Armenya red kerdi, kabul kerdi. Kura yok problemzi Türkan daim mesela Ermenistan'ı veti vera Kürdan o dibiddu hava xabetna yok Ermeni Hristiyani Ermeni mavajı filey ena çerçevede Ermeni vazani arde Müslümana kudesfini. Dedeni Türkan Kürt ise Kürt name ne kerdi? Kürtler Müslümana mandı Kürt'ü kabul kerdi. Ne vardı? Name etniki Kürt'dan bide, name kavmi Kürt'dan bide. Daim batığını ardı veşane ardı Müslümana. Beri ardı Müslümana, Arabizm Müslümanı, Kürtizm Müslümanı ama Kürdistan o ihtiyat. Yani mahsuslar ne var Kürdistan? Ne ka
یو خریطه وقت 1886 وقت عبدالحمید دید خریطه برازه خریطه آسیا میانینا عثمانی ده تو اونن سیواس را حتی باسا کرفزی به حرفان ده گردان نوشتو کردستان نوشت یعنی وقتی عثمانی ده یو نواتی کردستان چینیو کردی چینی کردستان به لازستان به عربستان به یعنی یو itiraz ne yani cihane. Sebep yani imparatori bir yani böyle ansiklopediya verin ya Türkan ya Osmaniyan'dı ku Nusya Sami nizanına paşnamenin o bir ansiklopediya zevaktu bahsi Kürdistan'ı tarif kerden ve Sivasra oğvet o per Kürdistan'ı. Böyle. Yani en iyi şartında vakti ki peymana sevri tatbik ne bir ida puç bir o Türka kereyde vani de Bolşevikan reyde peki Hanzaru nevsev aşma marda Hanzaru marda ya Hanzaru nevsev desu nevde Cerapey be İngilizan reyde peki Cerapey be Fransızan reyde peki yani ay Çiroka ki Kurdivani ma şerri xusarbiyayişi da ما برا هود دویلان شر کرد به وینایشی مگوره انا یو چیروکا نتوابیایشی ترکان یعنی چونکی بولشویکان رایده پی کرد انگلیزان رایده پی کرد فرانسیزان رایده پی کرد خورا آردو که ترکیه ایروین سر و برازیایا یو قسم نه آردی یعنی منطقه کلیکه دست فرانسیزان نبی Fransızan raydı vaktu ki neve şerri umumi ra pey ki ini devlet yamena coğrafya aslında coğrafyada ki aynanik veren ni devletin şerke ancina Kurdi rayna Kurdi bi yani ne ki Türkiye çünkü orada Osmanlı bila bi yani şahif Kürdan samedi xoya şerini kerdi ama Kürdan yani aynanik şerkerdi Kurdi bi fakat name ve xoş şerini kerdi evet name xoş şerini kerdi evet kongre Erzurum'da Sivas'taki ida yok kısmı Kürdan'ı xapya ama toynene nizamname cemiyeti Tali Kürdistan'ı Kürdi yani Kürdi ki vayri cemiyeti bi vayri örgütü bi vayri fikri siyasi bi Kürdi ne ame xapinayış nizamname cemiyeti Tali Kürdistan'ı vano kathan vano qori vatey vesvesey vela bene ki cemiyeti Tali Kürdistan'ı cemiyeti hukuki kuay milliye hukuki cemiyeti yani bunu alaka ma oni cemiyeti pera Çin'ya tu alaka ma Çin'ya o cemiyeti ciha ma yevna cemiyeti ma temsili Kürdan no çerçevede yani İtarmagi merdim yani gereka yani beni ey be hata kalın yani kaç bir kere o ki Kemalistan Kuvay Milliye yani çıra nuaşto Kurd öznebi yani mesela mavani yani tay Kurdan bir kapinayış yani tay Kurdan inan hepti cagroto lakin yani Mustafa Kemal ve bazani ku mazani kat yo rehistini Kurdan muhatap nigrota yani hemen mektubani xude vano dikkat bikene işte ke Kadri ke Cemil Paşazade ke Bedirxani ke Nuri Dersimiyo dikkat bikene yani ajani inan dima meşereni işte ma Müslümani ma piyay lakin yo sozo yo peyman binati Kemalistan o Kurdan Çinyo yani yo peyman yo yani peyman o fermi tvaje vate zafu vate Mustafa Kemal mesela mavaje که جمیل پاشا دیاربکر قدریو اکرم و قاسم و چهار پنج کسی که حرکت کردی میان جا گنی این بخو خاطرات خود وانه مخابن وانه مصطفى کمالی باقوال ما یعنی مصطفى لاج جمیل پاشا خاپینا آی مکتوبه که مساجی که اینانی اشاوتی مثلا مساجو که جمعیت تعلیق کردن شعبه دیاربکر را کرد و مصطفى کمالی وانو ایر روش دجمن ما اساسی اجنبی ولات ما اشغال کرد و بیر پیرو هدف ما یون ورا اینی اشغالی پیا حرکت کرده شو ما که دشمنی ولات خرافتی
çi hekûk Kurdan su ma kabul kenî ma şinasne. Ama Ena çi ve hak? baş Belê yani eno telgraf eno nuşten û mesaj înan ra kerd. Qedî Cemîl Paşa kitaba xwe do xatirat Doza Kurdistan de aşkara nî nuştu. O mavajê aynı Ekrem Kadri inzivane vane ay Mustafa yani kasti ina Mustafa Kemal Paşa Mustafa vane Mustafa ma xapena yani Mustafa dati ina Laj Cemil Paşa yani mavajê Mustafa Kemal'i Kurdistan'da zaf giragiri sey Mustafa ke Cemil Paşa o mire o ağay may kori mire o ağay yani hemen کوری اینا خاپنای سروک عشیری خاپنای سوزدا اینا نه هدیه رای که مواجه شمشیری رای کردی دامنچه رای کردی ماویزری رای کردی سه هدیه او وقت ما دشمن یعنی اجنبی ماولات خرافتی ما چه حقوق کرنا است و ما شناسن فقط لوزانده پیمان که ورازیای گره اینا قدیه yani mavajı ide Cumhuriyet ide Türkiye hükümeti Ankara heyeti temsiliye hatta devleti sey İngiltere, Fransa, İtalya yani mavajı aynen ikişer kazanç geldi. Rusya hatta inanan resmi ame kabul kardeş ay sozu baktuk Mustafa Kemal'i davi kurna ay pero kubiri geldi. Yani چیکو نشتکی چیکو پیامه چیکو یو رخصتن کردانا بکرو چینو یعنی از قسم اویو یعنی شخصا شاوتی حتی تاینان روات تو از جنا دست شما از دست شما یعنی دست شما falan lakin her وقت dikkat anto çi seroku yani خسر hareket mekiri yani özne ne bi yani benami Kurdiya hareket mekiri ne sebep Aki cemiyeti şube cemiyet tali Kurdistan padanu kadaket kanu yasak kanu Mustafa Kemal be hükümeti İstanbul'u reyde koordinali kapteni. Peva kapteni yani Mustafa Kemal ne kitani padişahı. Be desturi İngiliz ama Kurdistan. O Kurdistan'a hareket daha dest bile kardeş. Zaf Kurdistan. Peki yani şube çuvata mı padişahı? Yani şube Kurdistan Tali Cemiyeti Segvezan Mustafa Kemal Gamu yani Anadolu bixwe yani ne kadar kerdi yani Kuvve-i Milliye Hareketi Mustafa Kemal ne kadar kerdi? Mustafa Kemal'i yani Kuvve-i Milliyezi o hükümeti İstanbul'u peyre de khapt yani. Yani kan ne var ne vahdetini ne zahiri sınzar altında erşavut. Yani vahdetin desteked ve desi İngilizan İstanbul. İngilizan rayır ne yani Mustafa Kemal nişanı bir Anadolu anasarı hareket bir desteked. İngilizan fermi destur da visireteran erşavut yani Anadolu yavcı Mustafa Kemal o yani o akerde. Beli. O ene çerçevede vaktu ki oynayan Kurdistan'da Rekhstina xukani cemiyetana xu biraz yani beni kavat verniya ina girot kavat yani çi serubini cemiyet tali Kurdistan rekhsimi. Evet. Teşkilat xu biraştin. Yev saru nemde Kurdistan nevi sabi teşkilat ronay. Yani ano çi doz ta niyo gore şart ya. O to yani zaf mektubi ki name ki ame ray kardeş cemiyet diri. Yani mecmua o rojname Kurdistan'ı peyderpey mavajı seruk aşiri Kurdan, mire Kurdan, gragri Kurdan pero khub cemiyet tali Kurdistani vazani bigiri. Nizdiye bir doğru peser. Yani fakat o ini beynanu kurma ya usuba ini beynanu zano ki eğer cemiyet tali Kurdistan bu kuvvet verniye Kurdan grotiş mümkün niye. Ay vakt verni de teşkilatı Kurdan verni bedagenu o vazaf cayanzi mavaş saktakare kani sekani teşkilatı Kurdan name ve Kurdan çi raykani yani telgraf raykani konferansı sulh Paris'i tevr mavaş cerapey Lozan'da zaf vakt name ve Kurdan
سروک عشیران کردان سروک آ کردی که اینا رد حرکت کرده بینه نکرد چنین فقط ویشانه کردان اینا رد حرکت نکرده اینا که اینا رد حرکت نکرده زی ما واجه نامه به اینا چی را کرد و تلگراف را کرد و اینی جبینا اینی کنفرانسا ما اونیانه که تکذیبی آمه بلا کردش تکذیب مثلا وانه که سروک عشیری کردن و نامه به ما فلان جا تلگراف هم رو رای کردش آی تلگراف ما امضا نکرد ما به جمعیت تعالی کردستان را گریدای ما امضا نکردم یعنی اینی رازه آسانو که ضعف جایان ده تلگراف سخته آوازشی سخته آمه رای کردش و لوزان که آمه امضا کردش وانو بناتد مسئله نوال خوبی را کرد نوال از واجه نوال مثلا کنفرانس پاریسی ده مناقشه کرد و ارمنیان بنو عردی سرو جغرافیا سرو کنفرانس پاریسی نوال سب بلیر کشی رای کنو یعنی ولایتی که ارمنی ادعا کنی شورو اینی ولایتان بگیرو مواجه تایبتی زی جای سی مالاتیا مواجه مراش اینی جا بیرو مشترابه نوال زی ینو استانبول اصلا نوال وظیفه وی ینو استانبول izin, destur hükümeti İstanbul'la geno ki beru Kurdistan. Sebatçı hükümeti İstanbul'u zano ki Noel sebat tespit kardeşi nüfusu Kurdan ve Ermeniya mı? Sebat viraştışı teşkilat kardeşi o hareketi Kurdiniya mı? Noel ki yenu İstanbul Cemiyet Tali Kurdistan reydi. Pebeynenim şunu ziyaretine vanu az sebat vazife menü az vazana Kurdan azı. Şma گراگری کردن زانای کردن تشکیلات کردن جمعیت تعالی و مرای ده پر معاشور کردستان سبا اینی وظیفی آمه یعنی مثلا حلب را نوال کامره دیانو امین علی بدرخان سید عبدالقادر مانه که ما طوره ده پر کردستان مساج اینی گوری بدلیانو ما نشنه بره فقط و خورتی طوره ده بره خورت کامه کاموران جلادت عبدالرحیم رحمی حکاری اینی چهر محافظ بینباشی نوالی و یعنی حلب دزی اکرم جمیل پاشای قرآن دگینیم پیا ما باش حلب رایدشونه مراش و مالاتیا آجان ده ما باشی وازنی تثبیت نفسی بکی وقتو که مالاتیا ده اینزانو که مصطفی کمال اگر تثبیت نفسی ببو چی ببو yani eno göre ver bir viraştışı Kürdistan'ı şunu aleyh inandı. Bu orada bir komplo merdiven esti, asker esti, mavacı bazı ina esti. Vana ina öyle tabii şimdi. Ben ya inan bugün vana kabat ne? Ana çerçevede in vazanı Noeli bazı ay Kürdik piyay ame mutasarrıfı Malatya zya vakit rahmi بدرخان به که بدرخانیان به وازن اینان بگیری این زین نوردانی یعنی اینا خبر اینا رسنا این زی واردن سبب کشر نه که نوال نه وازن شر بکو وظیفه نوالی آینیو که ما وجه اسکران مصطفی کمال رید شر بکو مصطفی کمال رید شر بکو او به وظیفه تثبیت کردش نفوسی هم اوجا او واردن نمه شو بازن خوشیار کنی یعنی او عشیره رشوان که مواجه آی وقت سروک عشیره رشوان حجی بدر آقا ایراز yardım وازنه وانی که مصطفی کمال اون بازه خوب وازنه ما بدجنی یعنی ما بگیری خبات ما او بخوز مداخله کنو مداخله مصطفی کمال کنو بنو هوا وانی اینا گیرن ایزی ملات خبات جا وردانه ایده یعنی شون حلب yani بأنه هوا خبات بیا نه که ملات یو حرکت کردان دست بده کرده سک چیو که مواج مدیا آی وقتی عثمانی ده کمالستان ده واجنو به پاشگیریا والی خارپوت انا نیا گویا ملات یاده یو حرکت کردان دست بده کرده آنا سار یو چی چینیو yani Ali Galip
paşa mavacı vali Harpeti bi ama merdimi İstanbul'u bi merdimi padişahı merdim Mustafa Kemal ne bi hatta vazife Ermi da ki Ali Galip şoru fino kongra Sivasi ser Mustafa Kemal'i bigir ay vazife zaten fakat vazife o ne ki اونیا کردی او جای او شروانی کردن هستی او سبب که خوب بخلصنو مصطفى كمال اون بعضی خود منطقه بی قوت سبب خوب بخلصنو نیرو کشتش او شد کوت گروبا نوالین پیاشی حالا یعنی یو سر ودرنایش نیو یو حرکتی کردن نیو حرکت بله او جرا پی لوزان که پیمان ورازیای ترکی سه یو دولتا نتوی آمه قبول کردش Cumhuriyet ilan be yani Cumhuriyet çi vakit ilan be peymana Lozan'ı ra pey Cumhuriyet ilan be çünkü yev şartı peymana Lozan'ı peyameşi Lozan yev şartı ilan kerdişi Cumhuriyeti ve tasfiye kerdişi hilafeti yani en şart yani İngilizler inan verna Lozan dediğine madde asto tabii ya yani mesela eni bir وقتی که اینو ترکا مصطفى کمال و انبازان خونی شرط مواج انگلیزان فرانسیزا ایتالیا قبول کیا پیمان لوزانی جرا پیزه او شناسنا اما شرطو که و تداوم خلافتی نه یو جمهوریت اعلان بکی اونو جمهوریت ویسو نوی آشما دستنا سال 1921 اما اعلان کردش Gelo yani o Ankara o İstanbul tabi yani vaten ki yani semedik o Ankara bedo kabul kerden yani legitime biko tabi şartı devletani işte Avrupa İngiltere Fransa ar diyecek ki hükümeti İstanbul nero naskerden Ankara biro naskerden gelo yani no navberde no benabede hükümeti İstanbul yani faaliyet ne kert kuşları Lozan. Kurban Kur'an ki mesela Mustafa Kemal Akiyo evra kâdu vahdetin bi xubi. Anlıyor? Fakat Mustafa Kemal vahdetini vazife da bide, görev kar da bide, ev bir vazife xubiku tiyade eğer Osmani eğer velabiyayşi Mondros Rapey yev hakkı hukuk sebat Türkan Osmaniye nero kabul kardeş o Anatolia'da yev hareket registim ku teşkilat yev hareketi bu. Vaktu ki ama sey merdime khası vahdetini ama çünkü en merdem o ki vahdetin beda vahdetin verek Mustafa Kemal Rayku na coğrafya dor nore khura persenum onu makami raki o Mustafa Kemal azay cemiyeti yıldız cemiyeti yok enur gireday vahdetini padişah Osmani faaliyet kanu cemiyeti ku limitik yok vani en merdem o ki poweri bida bu Mustafa Kemal o zey yaşa Mustafa Kemal ki mavaji Rojavara'ydı. Yani devletli ise Amerika, ise Avrupa, İngilizan, Fransızan, o Rusya Bolşevikan'ıydı. Peker Mustafa Kemal vaçıyor ki ena devletan nevaya ki Ahmet kabul kardeş. Vaçıyor ki mavacı padişah bu seruke ezme. Khura mavacı İttihat Terakki teşkilatı inan bini. Khura İttihat Terakki meşrutiyetu dedin peyni be desthilatdare padişah erdi. Yani çimen be şekli mendi. Yani ay mavacı selahiyeti desti İmparatori Osmani zaf kemi kabi İttihat Terakki. Mustafa Kemal aynı vakit yo azay İttihat Terakki. Yani azay İttihat Terakki ve hani Tembay ne bername niye la Tayvan'ı Malist nika hatta çepkir yani var ki Mustafa Kemal azay İttihat Terakki ne be yani endam İttihat Terakki ne be yani Suriye'de girda yevudu ki tarihi Osmani ra
تاریخ جمهوریتی را علاقدار بو آگادار بو زافرن زانو که مصطفی کمال مردم خاصی اتحاد ترکیب لابله وقتو که مثلا اقتداری وجای میدان مازانه که kültür اقتداری سیاسی عثمانی سکردو پیچکی خون بیشی گده زیدای کشتش سبا اقتداری خود پیچکی خود بیشی گده برای خود چی کسی که اقتدار ده اینان ریسک و شریگو آی پیروشینی بده کشتش یعنی وقتو که اتحاد ترکیز خمیان ده صاف نبی اتحاد ترکی چند مل اتحاد ترکی مواجه خطا اسلامیست بینیم یانده خطا مواجه باطجی یعنی روجاوایی بینه خطا لایق کاکته مواجه ایرو باس بنو نه خط بینه صوبی مواجه قوم بینانا قادروی بینه که مثلا کردی بخوز سرده قباتا اتحاد ترکی میان بی لی 1901 درا پی کردی اونک اتحاد ترکی ور بیو حرکت و نجات پرست شونه yani tane Türkan esas gene Ravşanbir siyaset medarı Kurdan kadro siyasi Kurdan sera nevayina İttihat Terakki'ye abırya karşıya. Yani harekatın cemiyetini Kurdan dicabro. Ki yavduk bazı Mustafa Kemal endam İttihat Terakki'ni no çi duraşni. Tabii yani yani Yalçın Küçük Beko yani Kemaliste o vano niştane caver vano enver hatta Alman'ın takip kerdiğini mon İttihat Terakki'de Mustafa Kemal hatta İngiliz'den takip kerdiğini yani norru biraz yani norru biraz binatta inandı farklı kanu tabii Peru tabii yani nekazı ma Eyruz devlet Türkan yok hatta seruşana Eyruz mavaji Arvasiyacı aynı hatta Arvasiyacı ne hatta Arvasiyacı tabii Paris kan vanetçe ak hatta Avrupa Paris aynı hat için biyona hava aynı hat devam kan devlet yani ma hat kademi tabii mavaji yani Lozan'da çağ münakaşa kerdiş asas Lozan'da zafçı münakaşa be mavaji boğazana bigiri sinore devleta nevaya Türkiye mavaji deyni kurdara mavaji yani en azap deyni devleta Osmani bixuzi o zafçı münakaşa be sinore devleta Cumhuriyeta Türkiye ki badi yani peymana peybanu Cumhuriyet yani çünkü peyman Temmuz'da visto hire Temmuz'da peymanname imza kardeş Cumhuriyet visto neveki miydi ilan be yani inki garanti kardeşi vraştişi devleta neteviye Türkiye ama garanti kardeş cirapey Cumhuriyet ilan be yani Kurdan'ı çıbı Kurdan'ı خورا وقتو که پیمانا سور پوچ کرد دیار به روش پی در پی تکلیه کردن مواج دولتی که منطقه وایری حکمی بی دولت امپریالی که منطقه وایری حکمی بی اینینا به مصطفی کمالی را پی کرد ایدی مصطفی کمالی را خبتیه کردن روش قوت کمی که ونی که انو کمی بیایش قوت کردان پی ایدی کردی قوت را کوتی واته کردان زی وقت قوت کردان چینی بو واته اینا زی تاثیر نیکنو او پیمانا لوزان دولت نوایا ترکیه سیو دولت نتوا دولت اری کرد لوزان سبا ترکان imza kardişi tapuy zek Türkiye bu zaman tapuy netava devlet biayişa Türkano ama imza kardeş ama aynı vakit sabah Kurdan mavacı peymana peyamayişi parça biayişi Kürdistan Lozan rapey mavacı parça Kürdistan'ı ki bine hükmü Osmani dibe yok kısmı Türkiye miyandı manan yok kısmı
devleta Irak'ı miyanı manan yok kısmeyzi devleta Suriye miyanı. Kurdistan yok kısmeyzi kura İran'dı ben de. Kurdistan ben çar parçayı o mavajı devleta Türkiye'zi seyo devleta neteva Brazyana etiyadı rolü Bolşevikan lazım o mavajı Bolşeviki ki vernidik Kemal hareketi Kemal Mustafa Kemal ve bazen de reyde mavaş kuay milyar reyde peyameş peyman vraşti Bolşeviki o vaktu ki peyman vraşt Bolşevikan inanze Mustafa Kemal Kore xabetna yani inan seni Mustafa Kemal xabetna بالتهديد Mustafa Kemal'i şaru milleti Kafkasya mavaca Azerbaycan Ermenistan ini vurdi devleti Cumhuriyet Sovyet era giredayı. Çünkü ini devleti nizdi Sovyeti nebi. Be tehdit Mustafa Kemal inze vaktu ka ay paşi day Mustafa Kemal aynı vakt inare diyor çike te şma yo iddia şma Kafkasya'da o da Çin'i bu. Dedene şma mare bebe alikar Azeri o Ermenistan bebe miyane Sovyeti di cabi. Khura Mustafa Kemal'i yani vurdi Japon'da hesabı Sovyetler Bolşevikan seru xabitiyano o yani vurdi Cumhuriyeti Azerbaycan'ı mavajı Ermenistan'ı mecbur kanu ku khube Bolşevikan bigiri o bu miyane sistemi Sovyeti enozi hesabı mavajı Bolşevikan dedin hirin boş Mustafa Kemal bişin ve nina inandı yo tampon bölge yo mıntıka bu vera eğer sıvaroj vera erişi mavajı devleti emperyalise İngiliz, Fransa, Amerika eğer erişikçi bu aynı vakit Cumhuriyet-ü Neva Türkiye bu yo mıntıka tamponi vera ay eriş hesabı Bolşevikan zeno be o Bolşevikan'ın çarçubede aynı ki Tor veşi paşgiriya peymana Lozan'ı kerda inanayo Bolşeviki bixuy peymana Lozan'ı ki vrazya Eyrape çi hareketi Kurdan bi hatta agri mavaj hareketi 1925 hareketi koşgiri hareketi agri 1924 koşgiri agri ini hareketi pero bi paşgiriya Bolşevikan ame puç kardeş بچک به altına به para به همه و پاشگیری مصطفی کمال و حرکت مصطفی کمال کرد Bolşevik'ten. Ama Lozan'da Bolşevik Çin evi tabii. Yani Lozan'da Rusya Çin evi tabii. Ya Lozan'da Rusya Çin evi Rusya'da şöyle ama Rusya paşgiriye Mustafa Kemal'ın bazen deyken Rusya mavajinin devletten de girdan reyde vaktu ki ronişti yo tarafı gird bi kavvet bi lehi Mustafa Kemal yo bazen de hareket yani. Tawniyane mesela Rusya hareket 25 vera Türkiye vanaçı vana hareketi ku kevne prestu hareketi paşvaruyu hareketi irtica Mustafa Kemal bunu hareketi ku şorişgeru demokratik temsiliye kenu kevne peresti kurna mavacı ki vazani Türkiye peyser beri vazani verniya demokrat biyayişu averşiyayişi biraştiş Cumhuriyeti Türkiye bigiri Kurdi vanu Kurdi bir desti emperyalistan vazani verni bir Cumhuriyeti Türkiye bigiri en az Suriye yani emperyalistan Kurdistan kura işgal kerdi eğer desti emperyalistan bibinin ma Suriye bine hükmü Fransa adı yo parça Kurdistan ya ucav başur bine hükmü İngiliz'dan adı yo parça Kurdistan ya ucav ka eğer emperyalistan bu aşık Kurdistan virazi çünkü en az Zuri bado mavajı temsilci Cumhuriyet izin az Zuri kani yani hareketi 1925 بسرکاتی شیخ سعیدی و جمعیت استحلاس و استقلال کردستانی و aynı وقت حرکت آگری ده koy bunde yani en manipülasyon davamı ama kardeş ki pey ininandı
devlet emperyalisti ise İngiliz ve Fransız. Ma akıl çin ve eğer devlet emperyalisti İngiliz'den Fransız'dan peyni hareket bini. Veret tu mavacı başuri Kürdistan'ı kura hükmü bini manda İngiliz'dandı. Evet. Fransa bini hükmü Fransız, Suriye bini hükmü Fransız'dan. Ka uca diyor devlet Kürdan biraz, o devlet Kürdistan'ı biraz ne bıraştı. Ana sebep ra, ana Mabem Lozan manipülasyon Suriye, ana sarıyor ki siyaset devletten emperyalan içini bir. Tabii. Mabem Lozan yani no temsilkari İngiltere yani bahse Kürdan kanu gelo no yo blofo yo ciddi niye ona istiyor yani bahs kanu la serunu vendano. Peymana Lozan'ı da hak ve hukuki Kürdan kat Çin'i. Yani hak ve hukuki Kürdan seni ki vakti metni sev çora suhiri madde Peymana Lozan'esi. No sev çora suhiri madan da kuradı bahsi Kürdan benu. Yo vakti bahsi akliyatı miyane Cumhuriyeti Türkiye yani miyane Türkiye. Bahsi ay akliyattan benu. O cadı bahsi akliyattan da Müslümanan benu. Çerkezi, Kurdi, Arabi ki mavacı miyane coğrafya demendi. Bahsi inan ben name Kurdan ocadı viranım. O ay peymande mafi akliyata kimnetawa seba ay kavmi ki Müslüman ni yani mavacı Hristiyani yani cuhuy sobi dini seba inamı kabul kardeş. Seba Kurdan ay hak niyamı kabul kardeş. Ama yona madde hirisu no benda çer yani paragrafa çerinde vano ki hemme vatandaşı Türkiye ne vano Cumhuriyeti Türkan hemme vatandaşı Cumhuriyeti Türkiye van hakkı ina esto ki bizwan ve peser bebe neşriyat biki miting virazi buani binüse mavacı faaliyeti kültürü biki. O cadı keşeni mesela ay madde tıvacı ola Kürdan, hakkı Kürdan ziyası Kürdizi tabay mavacı vatandaşı na devleti. Labeli ay vatayası o cadı. Pratiki Cumhuriyeti oynayani sarandı. Eno hak pratikte hiç ne ama kabul kardeş. Hani. Ama Peymana Lozan raddi sarı yapay. Yani bir ezberi ay vaca. Mesela Kürdistan'ı mesela münakaşe Musul'inde. Peymana Lozan'ın bana. Vakti mesela Musul yana münakaşe kardeş. O cadı bahsi Kürdan benim bahsi Kürdistan'ı benim. Fakat o cadı ay mesela Musul'ü Peymana Lozan'ın da hal ne bana? Van ma'anu madde verdi cira peyma halbuki. Mesela Sinori Türkiye ve Irak'ıydı, Suriye'ydi. Irak'a, Eylül Suriye'ydi. Mesela o cadı verdani. Ay mesela Musul'i Lozan'da hal ne bana? Çı vakit hal bana? Sara 1926'da hal bana. Seni hal bana? O cadı Mustafa Kemal و ماباش جمهوریت ترکیه یو سیاست و بالکشرم Mustafa Kemal derdi petrol Musuliniyo. Vanun başuri Kürdistan'ı ki Eyru mavajo statü federal est. Ay vakt ihtimal ki İngiliz'i başur diye statü yo hak ve hukuk Kürdan bişinasını kabul bekere. Mustafa Kemal'i ne vaşti başurdu yo numune biraz yok o cad hak hukuki Kürdan bero kabul kardeş. Hatta ki ninge xo nay art o ne vaşt mesela Musul'e imza ki hatta 1926 ki anayasa devleta Irak'ya neve ame imza kardeş tabi bahsi Kürdan ne be Irak bir İngiliz'den rayda konuştu mesela Musul'ü zihar. Yani ay vakt seni mesela raboni mesela petrol ne mesela
ستاتوی کردان باشوری سبب اوجا کردی نه وایری استاد او یا ددن مواجه حق و حقوق کو ماوا ماده هیرسون نون بند چارن سبا همه vatandaşı hem velatiyet Türkiye Ahmet kabul kerdиш. Etoniye ayrı dışarı pey şark istihat planı name bir şark istihat planı yo plan yani uğraştır. Eno plan bi tamami asimle kerdişi Kurdan o Kurdistan seru ama saz kerdiş. Zamanı Kurdan be hemme ava kada haber به istihat belediye ay vaktan, vilayeti ay vaktan, nüşte yani nüştür. Yo biyo vilayetu kazey mavaj Kurdistan yani name inandane vane ki bazardı, daire resmiydi, kam cadı, yo Kurdi kısay biku, tabi şey ceza. Ben hava yo politika cumhuriyeti Kurdan seram meram devam kardeş. O khura pratik dizi 1925 hareketi Şeyh Said meydanda serukati ay kard cerape ağrıydı Dersim'de Cumhuriyeti çi politika Cumhuriyeti der hakkı Kurdan'ı çi biya khura ay çok biyo visto panjra hatta hiriso heş Kurdistan'da politika Cumhuriyeti navnan. Yani Cumhuriyeti Kurdan'ı evet. Yani aşkene sürgün edu macire da sürgün edu asimilasyon edu kıştı şerdu katil kerdi şerdu. Yani mazanı ki ini panjı saram yandı Kurdistan'da bisse henzaran reyda insan amu macir kardeş. Ca vardı inine amu dur vestiş. Dev ine ame ve şay naiş. Ame kıştış. Ame katil kardeş. Biz bir güne insanı bir güne amu kıştış. Mazanı ki cera pey yo harfa Arabi yo nuşto ki kazu Arabi name kamı key kamı Kurdan'ı bağmeni grotiş ay beli ceza geldi. Yo kelima kurdi. Yo deyra kurdi. Kurad bir vajani ay ceza bini. Yani no sebebra تونين حتى 1990 حتى اقتدار özali Kurdi resmi kadakaya. Navav dedi kanunu ku özaliveta kanunu reyde vakti reis cumhur özaliya kanunu ay kanunu reyde nüştü şu vendişi Kurdi fiili kabul. Hatta ay vakti dıç yan perspektifi kek saditadı. Yani yavna mesela ku yani müvaya Lord Gurson İngiliz İsmet Paşa Paşa kerdo işte Lord Gurson vato Kurd esti ucal İsmet Paşa vato vatandaşı may falan o cevapez yani mecliste yani tay mebusani Kurdan imza da vatama işte heyeti Türkiye destekli na mesela sere vazı na mesela beni akri eğer vazı ay mavuni vaje aslında vaktu ki Peymana Lozani ida pekerd Mustafa Kemal'i tasavvur edin ve ki na peyman ihtimalu ki ini meclisu kasto inu mecliste na peyman nevi meclisu kay vakt bine mavaje hayati Lozani Zülfü Tigrel Diyarbakır yo milletvekili Diyarbakır Kureyt ver ay milletvekilizi merkezde hatta inana ama veçinayış ne ku temsili Kurdan kan Kura ay Raben berdi oja ay Raben oja yok kısaca ne geldi Jera ku vaktu persa vatuz ne vaşa şu otelde rakotu hatta korivane ki İsmet Ünlü'nü Rızanul ey tehdit geldi vatu ticay ne veceni tabi şu otelde raku isar yani vesek yok Kurt yok gazete beru yok rojnamevan beru yok çi beru yok çi bira ne perso oze Gelo Kurd diyor gelo. Gelo Kurd diyor. Diyarbakır Zülfü Tigrer Kurd diyor. O mavajı ay hatta ey mazani. Vaktu anlaşmayı da peker Peymana Lozani imza bi Mustafa Kemal'i vakti mani meclisra maduviyarni cera peymaçik.
ای آمه خومیان ده اونیای میان مجلسی گریانو yani ihtimal که anlaşma ne bir o meclise. Yev Nisan'a 1920 de kararı mavajı ve çinayişi peşvakti kırdı. Erken seçim kararı mı? Baskın seçim kararı. Yev Nisan'a 1920 de. Peki en o seçim de sebe Kurdi zimiyandı. Zafi mavajı milletvekili ki en o devre dedin آمه وچینایش پیرو مرکز را آمه تعیین کردش مرکز را آمه تعیین کردش بنو هوا پیمان لوزانی به اینو مجلس ددنی ده اری بنا او ویرانه çünkü meclis o verende mazane که کردان itiraz کرد yani parça بیایش کردستانی نابینا ترکیه و عراقی itiraz کرد نه راحته خو نشان دایا fakat انه مجلس النواب برازيا hiç o muhalif nemandi de temine imza kağıdı o meclis razivirat ida bir resmi trape cumhuriyet kura ilan. Bele yani Lozan'da tovani akerde o ki Kürt eşkini bir zvani xwe binisi buani lakin be şark istihat planı o bir kanunani Türkiye نو حق کردان اینا را یه نوع گروتش یلو کس تطبیق نیوان یلو مازانی قطیو شخص آنجور رخستنی کردان نای سرو یعنی ساره ندو لوزان رد ساره ندو devletانی که لوزان امضا کرده اینا را نواتو bu نو حق شما دایو ما پیمان ده استو lakin نینو تطبیق کردن حتی نکاح مواجه کاند کو ازانا یو سر پرودایش سبا kabul کردش یعنی حقی نبیو fakat اینو حق اینو ماده daimi ama münakaşa کردش daimi ama münakaşa ama vakti cumhuriyeti de kararname ki yani peyman avca çünkü vakti kına peyman veje lazım bu hukuk miyane Türkiye'zi göre na peymanı hukuk براناینه فقط وقت قانون ترکا وننه که ضعف قانونی ورا ناپیمانه yani چوک ناپیمانده حق و حقوق ناپیمانده به تایبتی خصوصا در حق کردان ده ورا ایز قانونی بتی و تو tamam anasar چی باجه ama قانون ده ما گوره قانونی گوره نبه قانون ترس قانون ما ویرانو قانون ما درباز راشت آیا که قانون خو میان ترکیه لازم گوره قانون پیمان لوزان یعنی قانونی که تو که پیمان میان دولتان تو پیمان میان دولتان امضا کرد پیامش تو امضا کرد دیگرک حقوق خو قانون خو گوره آیت ببدن آی قانون نبدل یا ترسی ضعف قانونی که حق و حقوق کردان پروردهی مواجه کردی eğitim را بگیره eğitim öğretim را بگیره kısa kardeş را بگیره نوشتش را بگیره همه هوارا کردی قدقه کرده کی قصه کردی کی واشو چی بکیزی جزابی ما وقتو که ما بدر رسای از 6 تو 6 ماردا خرابیه هوتای سر هوتای و 5 مکتب ilkokul وندود وقتو که وندوده مکتب ماده Kürtçe konuşmama kolu bini kulubu kayru esti gezi kolu spor kolu neza temizlik kolu inina yozi Kürtçe konuşmama kolu devam kam gerek Kurdan ki Kurdi kısayı bikerdi ceza dini darbe verdi koruyacağız para inana ma piyaran ne diyor böyle yani hemen hatta Kurdistan'da en politika tatbik değil. Başo eğer her velati Türkiye, Cumhuriyeti Türkiye vayri ini hakkı hukuki bu. Eğer o devlete Türkiye para vergi mina tuvala gena mara gena belki dese hab üniversite Türkiye esti ini üniversite perinde 500 zoni Kurdiye su paranın mirayda maaşı inandan. Eğer o انه حق همولاتي تطبيق نکنه نه انجام
Yani lazım o millete Kurd rahatı reydi. Ana sesara vistinde edi zeki dünya insanate konağı kome eğer roj münakaşa kardı şey bizon de marda xo bizon de xo perverde biaiş bu abesu aybu insanate rey yani fi siris milyon Kurd miyan Türkiye Yani belki وایرینو حق حقوقی نمو انو عیب انسانته و عیب جمهوریت و عیب همه ولایتیان جمهوریت ترکیه yani böyle izahatini ne bu? böyle yani normal no bername ya saato ma ya saato çoras dakika kerde ma Abo, evet. tayki bines ma bekelim ki serovundur Kurban ama derdi maveşiyor, bıkadını derdi maveşiyor. yani tu Peki ma seko bu? estarafım kana Evet. böyle Diyor millet, seko yok estarafım millet kana derdi inan yani veşi bu. Peki inan bu, tırayır bide. Derdi kuvacı. Halı ku, tabii bişinin tabii dünya ku bide şınasnayız, halı tabii ku dünya bide şınasnayız. tabii. Maziyaya, Ee, mesela. böyle yani no cumhuriyet yani cumhuriyeti Türkiye tabii yo cumhuriyet ma vakti vani cumhuriyet ma yani uzaydı ya cumhuriyet ra bahs nekeni ma bahs cumhuriyeti Türkiye keni yani no sego estora famkana no cumhuriyeti Türkiye anti Kurdu Kurdistan o yani tede Kurdu Kurdistan Çin'i o sego tuva panje saro verin Kurdistan'dı yani fiili yo şer, fiili yo imha kardeş, fiili yo kiştişi Kurdan esa hatta ki Cumhuriyet ronuştu hati Kurdana yani Kürt eğer bir imha, bir sürgün, bir kiştiş vengi Kurdan bernayo, muhalefeti Kurdan kadinayo o ata pey beni buyo sakin yani hati Kurdana lakin ma evniyeni yani zafi sosyalisti Türkiye o tay Kürt zetede siyasetmedari yani Kürdan vani magredai prensipani cumhuriyeti la işte ma demokratik o cumhuriyeti vazeni yani na no meselede yani tesevani gelo sare ma tiamun kotoyo yani sare sosyalistan o Kürdan tiamun kotoyo anze be zana sanaye vaninen inan Bikuman ake nivane vazane herhalde bir bavariya inana. Yani inana va beyneni ben vavani. Fakat tümme gora cumhuriyet zihniyet famu feraseti İttihat Terakki seru biraz ya. İttihat Terakki du hususiyeti ini mühim est. Yo İttihat Terakki خورا بشیر یو قبول نکنی یعنی خود کنی مرکز همه چی اتحاد ترکی dedin İttihat Terakki zihniyeti İttihat Terakki hiç yok vakt demokratik ne diyor demokrat niyo tahammüle ay vera kulnek şebgiri Kurdu Türkan piya ay ki İttihat Terakki o hata kemalist taklit keni in bixuji haya inana asta Çinya az ne zana aynı zihniyet inan dizesto yo biyo ini grubu ki ini taklit kani yo biyo vaktu ki te inana boni xabata inan faaliyet inana te boni eno hususiyet zihniyet inan meydandı yani Cumhuriyet xwazika bibini Cumhuriyet dünyada ma Cumhuriyet vere Türkan Cumhuriyet ser yani nizdi dise hiris seru dise çoğra seru Cumhuriyet dünyada münakaşa ben. Cumhuriyet ki dünyada viraziye ame viraştış mutlaka tıvacı yok kalıbu peru seyceni. Xwazika no Cumhuriyet ki viraziye demokratik bibini unsuri xura taber hak ve hukuku inan kabul bikadine her velati ki miyaneni cumhuriyeti de rahatı red bivate ma velati ne cumhuriyet vaktu ki hak ve hukuku min biyayişim mafi biyayişim zone mi velate mi
Ardem beru kadaha kardeş inkar kardeş az seni vajano cumhuriyet eminu eno vazani wa name cumhuriyet bu wazani wa name teokrasi bu wazani wa name hilafet bu çiben wa bu dünya sasara vistu yevindi insanat te ama yok konak devri dijital dünya devri dijital ile çi nelim yani en çi vurdi koşe dünya diyor çi kavmiyan herkes pe hasyan eno devr dizi hak hukuki 20 milyon yom millet cumhuriyet hak hukuki yom millet kabul neku ay cumhuriyet seni ben cumhuriyetim ma seni ko cumhuriyeti bigiri ay ki bazı eno cumhuriyet vallahi başu gerek mahub beni cumhuriyeti bigiri ma paş bedeni cumhuriyet lazım o cevabı ni persema en istesaraman da çiyok maseri serdamı bename bir cumhuriyeti cevabı inna beru daş yani ben cevabı inna neru daş eskizana zihniyeti ittihat teraki türevi inan Kurd beni Türk beni ittihat teraki ay zihniyet demokrat ne ben o eni türevi ittihat teraki o enape türevi kemalista ma miyandı Kurdan miyandı zesi ay zihniyet islah ne benu ay zihniyet ne benu demokrat zaf basi demokrasi kene zaf basi kelimat demokrasi kene fakat hiç yok vakt ne beni demokrat ne biz ay sebeple az bxu kat baweri bata dina ne kana name in solci benu komünist benu İslamist benu çi benu wa bu çi nama Kur'an'a ne wa Kur'an fakat mazane ki ne demokrati ne ay solcite ya ki çepite ya ki dünyada esta standart ya çepite ne çepi ne demokrati ne İslami yani evet. Kurd koke bigiro yani seni Kurd bişenu vaju la boni in nared maşeni piyade sok bidiyo bin ma demokrasi biyare ma hak hukuki insana biyare ana sarıyorçi az bu ne ben peki no cumhuriyet demokrat bu demokratik cumhuriyet bu mesela Kürdistan yani hal kerdin be gore fikir değil mi eno cumhuriyet de İslamisti komünisti mavacı ırkçı kam iktidar ben vabı bu eğer zihniyet ve format yani cumhuriyeti ne bedeliyor hak ve hukuku 20 milyon yom millet tana az Kurdan var mesela cumhuriyeti problemi cumhuriyetten Kurdi değil eğer hak ve hukuku yine kütle kabul ne bu eno cumhuriyet demokratik ne ben eno cumhuriyet eno hava demokratik ne ben Fazika yo demokratik cumhuriyet bibini ma bu demokratik o ay yo dedene mesela Kurdan mesela ki mesele ki milliye mesela neteviye mesela netevi بالديمقراطيك بيعيشي يو قواتو هيزو دولتا داغر كر اشغال كر شارسر نيبه يعني متقا ما وقتو كنيفاني ما فرا ديمقراط بيعيشي تركيا ما شربكي وزيكا ديمقراط ببو بلكي مازي بشيني نا ديمقراطي لا استفاده بكي فقط ديمقراط نيبنا يعني ملت كردي يوم ملتا ايرو Çepgiri Türkan, Çepe Türkan, Çepe Kurdan, İslamisti Türkan, İslamisti Kurdan. Ay hakkı hukuku ki Filistin'e pavane vazari ve Kurdan izi boğaz. Vistotu devleti Arama asti. Vistotu devleti Arama. Hakkı hukuku ki Aramanı vazani khuri boğaz. Khuri boğaz. Eğer biname be Çepite, biname be İslamisti, biname be din ve ümmet ay hakkı hukuku ki yev nayri rava beynani تخور الروار نبینه تیو تهش چیکی تنه چپی تنه دموکراتی تنه ایسان yani ay sebebra mesela Kurdan mesela yo milleta mesela hukuki yo milletu mesela ferdi niye problemi şahsi niye ki mavacı ola problemi şahsi o çareser
اگر ما کردی ترکی تحمل نشان بده ما قبول بکه ما به اراده وردی کنارم ما پیایو چی براز ماشین پیاز حرکت بکه اگر ما سی جیبه دب برای ay birataya ki çepi saxtekarî vanî birataya ki dîndarê saxtekarî vanî birayê aya ki sey cêbê eger ma Kurd û Tirkî sey cêbî yew sîstem di yew düzen yew devlet di bêguman ma ay zêşênin bikî ma çîrî ne yani ma wazenê heme însanan rê de însanan dünya pêrên rê de ma sey cêbê û ma bi aştî به پیامایشی ما پروبلمی خو حال بکی درد ما آینیو که اره ما پرستگاه ما گانی خو ویرا نکره که بله ما گانی خو ویرا نکره که نو سیاسی ما شوری وایر رازی بکی درد ما انگور وردشا درد ما وایر رازی کتش نیو بله بله اما ما گانی نه واجه که یعنی yo devleta üniterdi millet nişkene secebi yani ardi dünya duna yo sistem çino yani secebiyiş ancak bir formatani federasyon konfederasyon ancak devletleri ciya ben o devleta üniterdi secebiyiş de milletten yani dünyada çino buna uçi orada yani vatandaş secebiyiş gereka format devlet tızma gereka bir fikir yani بله 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 yo not ezvacî tadı nizan tisevani yani wat parti madı o CHP yani her sosyalistçi Kürtçi yani velatperver Kürdan beni çi bir mesafe bir binatı inanu yani cumhuriyetti lakin yani gore vinayiş mi o gore tecbi mi no vi ser iktidarı AKP sosyalist o yok kısmı Kürdan hena zaf bir kemalist o cumhuriyete giredaneti sevani no çidi. Yani mesela emser sesler cumhuriyet ame piroz kerden tay parti yani sosyalistan tay parti ki kuramın komünist inanzı cumhuriyet yani piroz kerdi avan kardeşi cumhuriyet piroz kerdi va heşte ver yo sosyalist ve o çi bekerden yani amene çi kardeş amene afaroz kardeş. Bale. Neka Türkiye'de bıraştı binayişimi göre. Mavajı çepeki standartı dünyada çepi. Ko ideolojiya devlet ve kurak kubbakalısını. Dindaru İslamist ki standartı dünyada dindar bir İslamist bir yani باوریا خود بپاوه مواجه دموکراتی که استاندارد دنیا ده دموکرات بی لیبرالی که استاندارد دنیا ده لیبرال بی او به اینو هوا مثلا چاره سری پیشکش مثلا بکی آمنا مناقشه اینی بنو لابله اینی چپگیری که مواجه دینداری که نامه به دینی نامه به ümmet çepgiri ki name be internasyonalizm nizamu kastu eni nizamira bara xu bigiru o eni nizami boğazı biyona hava devam biko ay ne çepu ne dindaru ne Müslüman yani te mana ideolojik eğer te in mavajı eğer Türkiye'de çi rejim o kesu eno rejim gelo demokrat beno ne beno ne hava eğer demokrat ne benosek kub arayde kapinayş bey xudev ananya anji mavajı eno rejim seni hava demokratik ben yani te ay ser vaktu ke to kısa ki dedin mavajı Türkiye'de وازنی و شریعت برو وازنی و پارتی کمونیست برو اقتدار اگر پارتی کمونیست اگر شریعت که ترکیه برو اقتدار حق و حقوق من نشناسن حق و حقوق ملتان دی بینا نشناسن چه معنی کمونیسته چه معنی شریعت هست یعنی از بخو مثلا کردان باکوری کردستانی ده
mesela se kağıt turnusoliye وقت باسی دموکراسی بنو باسی مواجه چپگری سوسیالیستی بنو باسی برای امتی بنو یو پیوان ماده سرسو باشو تدرق کردان چبانی انا نیا کمی در چیوک تفلیسین روازنی تکردان وازنی چیوک تقبرس ترکمنان وازنی تکردان وازنی ترکان قبرس روازن کردان وازنی ها نامه به چپگری بنو نامه به دینداری بنو نامه به لیبرالی بنو نامه به چی بنو وابو کردی نا جغرافیا ده 6 میلیون نفوسی اینا سو یو ملتا اگر اینا ملت نا جغرافیا ده وایره حق و حقوق خونه سی ترکان سی عربان سی فارسان نبو اینا جغرافیا ده برای نمونه برای حق و حقوق سی جیبیایی شو نه صوبی هوا زوران رای ده برای نمونه زوران رای ده چیز نمونه کردی ترکیه عربی فارسی شنم ببه جیران درستی جیرانه که سیجی او جیرانه که یوبند درستی چون تجارت بکی بده بگیری شور بری اما کرد به ایخو ترک به ایخو عرب به ایخو فارس به ایخو ترکان و عربان و فارسانه اینی حق روا بینی مشروع بینی وقتی که کردی مثلا بنا کردان سر غیر مشروع حرام بینی آی اوجاد براته دموکراسی انسانیتی چینیه از ونی بینن بله ما 2 ساعت جمع کردیم این پروگرام هنا باش کو بیارو دوباره کردن ما هم 2 ساعت و 50 دقیقه بی وازن قال اخويا بين واج وما هدي بقدنا والله قال بين ده كان مثلا قال بين زحمته لا بل انه خبات وفعاليتي بينه هواي ما بشنه مثلا يا اخو تاريخ يا اخو بروبلمه که نسسرو کرد و ترکی عرب و فارسی ما بی سبب zarar veynayişi ma perin onu zarar ziyodu devam bıku eğer ina coğrafyada mavazanı arame bibu huzur bibu lazım o mesela Kurdan veri heme çi beru hal kardeş eğer mesela Kurdan hal ne bu huzur nin ona coğrafya Türkiye'den ne yenu coğrafya Irak ne yenu coğrafya Suriye ne yenu coğrafya Türkiye ne yani coğrafya İran'ın ne rojelat miyanen de huzur ben. Yani yo millet takip nüfusu 6 milyon bu. Bir hukuk bir statü bu. Ay problem ya millet çareser ne bir hal ne bir ay coğrafyada huzur ne ben. Yani sabah ki ma beşene enu bu avaykum medeni na mesela hal biki kısa kardeş lazım fikir beyan kardeş lazım تشکیلات بیایش لازمه خبات لازمه نه خبات شمازی ارجایا هیوی کنا گش و گرب بو و ما بشنه ان پلتفرمان ده فکر و رامان خو بده بگیره و ملت خو برسنه فکری اینازی بموسی بله از زاف سپاس کنا تماشا کرده ارجایی سگی شمازی takip کرد گوشتاری کرد ماموستا سعید وروج و انتلکتوال و روشفیر مایوزاف ارجای و حتی استخدام کنه هیرستی در کتابی هستی مانشکن کتابونو بوماره نه واری کردولوژی ده زاسا خباتی به قیمت به ارجای هستی هر وقت ما وازنی یعنی تو را استفاده بکره هر وقت ما وازنی پروگرامانی اینا پیاورازه از طور صاف سپاس کنه همه انبازانی که به کامنتاران پاشتما اینا رو سپاس کنه همه تماشاگرانی که وقتها برنامه گوشتاری کرد جر سپاس کنه انبازان تکنیک چارپل مدیا رز صاف سپاس کنه شانی توش بو منوشیده شان دشماز وش بود تماشا کرده ارجای به منوشیه ده حتی برنامه بین شو باش
Şabaş.